Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu fadilah luar biasa dari Bismillahirrahmanirrahim adalah dapat memadamkan nyala api neraka di atas sirat. Disebutkan dalam kitab Khazanatul Asrar wa annahu indama yamurrul mu'minu ala sirati yaqulu Bismillahirrahmanirrahim fayatfa lahibun nar. Ketika orang mukmin berlalu di atas sirat, ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sehingga menyebabkan nyala api neraka menjadi padam. Fataqulun naru, maka ketika itu neraka berkata, murrah ayyuhal mu'minu faqad atfa'a nuruka lahibi. Lewatlah wahai orang mukmin, maka sungguh cahayamu telah memadamkan nyalaanku. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.